liyayikhetha ikumgedlela inkosi enkulu Bombela esitimela samampondo baba mkhulu omkhulu phakathi. Amen. Zazi ziningi izimanga zakhe lo nkulunkulu ongushembe, ayezenza futhi uNkulunkulu onolaka, njengoba wayezichazile ukuthi uNkulunkulu lona obizwa lapha eBhayibhelini ngokuthi unguJehova, uNkulunkulu wamaJuda, lona wayengafunwa kakhulu yizo phela izizwe. Naye lo nkulunkulu wayengabafuni futhi abezizwe, ingakho wayeyala wona amaJuda ukuthi ningahambi ngendlela yabezizwe. Abezizwe phela kwakhulunywa ngabo abantu abanjengabo oPawuli, nalo uNkulunkulu wakhe ongabonakali, uNkulunkulu owayesemqondweni wakhe uPawuli, agcine esemfake kubantu abaningi, lo nkulunkulu osemicabangweni ongabonakali langolodwa uphawu, akafani phela nalo nkulunkulu owayebizwa ngaye uJehova eBhayibhelini, ongunkulunkulu kaMose, lona wayeqhamuka ngako ukuduma kwezulu uphambane imibane bese iyanyiba inansi, ngoba phela uma efikile lo nkulunkulu ngako ukuduma kwezulu kuyenzeka kube khona abahambayo emhlabeni. Ngaso isizathu sokwephula yona phela imithetho, ngoba uma efika lo nkulunkulu ethole isizwe sakhe sidla ukudla kwabezizwe, siphuza newayini labezizwe, nendoda ilele phezu kwenye indoda, nomfazi elele phezu komunye umfazi, kuthunjwe nazo izilwane zasendle ezifana nayo inja, kanye nabo abantwana abazalela ekhaya. Uvele ethi mayifika lo nkulunkulu kaMose avela juqa nabo laba basuke behlobe ngazo izimpahla zedili, izingubo zabezizwe, bezipendile ngazo phela izigqabo zaseSodoma naseGomora. Afike uNkulunkulu kaMose ajuqa, ezitshela phela ukuthi umuntu wabezizwe, kanti umuntu wakhe ophila impilo yabezizwe, osehamba ngendlela yabo abezizwe. Yebo, uNkulunkulu wayenezimpawu zabantu bakhe, njengoba nakhona eGibhithe ngalesi sikhathi ezojuqa amazibulo akhona eGibhithe, watshela wona amaJuda, abantwana bakwa-Israyeli, ukuthi ababeke uphawu eminyangweni yezindlu zabo, ukuze phela ingelosi ayeyithumile ikwazi ukubona lolu phawu ukuthi nabo abantu bakaNkulunkulu. Yebo, kunjalo, njengoba uNkulunkulu wayekhande nayo imvunulo yezizwe ngezizwe, wayenzela kona phela ukuthi asehlukanise phakathi kwalaba bantu, ukuze uma sekufike isikhathi sokuthi azojuqa lamahlongandlebe, ngakho ukuthumela ingelosi ijuqe kalula, ngoba uNkulunkulu uma ethumela ingelosi ufika itshele ukuthi hamba uyojuqa abantu abawuhlobo oluthile, babonakala ngokugqoka nangokumbatha ngohlobo oluthile. Yibo kanye laba abayisizwe esingcolile abenze ukonakala phambi kobuso babo. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyayichazela ingelosi ukuthi hamba esigodini esithile, ilapho laba bantu abatholakala khona abagila imikhuba, ebese ichazela ingelosi ukuthi leso sizwe uyosibona ngoba sakhela ngodaka njengazo izinkonjane. Kwesinye isikhathi achaze ukuthi sihlala njengezimbila, izindlu zaso zakhiwe ngawo phela amatshe, besifika ingelosi ijuqa. Ingakho uNkulunkulu isizwe sakhe wayesinike yona ingubo ekhethiweyo, ingubo yesikhumba, amabheshu nazo izidwaba. Wabe sephinda ebapha zona phela izakhiwo zamaqhugwane, okwakuwuphawu labantu bakhe abayefihle kulo lelizwe laseningizimu. Kodwa ekufikeni kwabamhlophe befika nenkolo yabo, bafike babajika laba bantu
abakhethiweyo bakaNkulunkulu benzela uNkulunkulu angabe sakwazi ukubabona. Babahlukanisa nazo izembatho zabo okungamabheshu nezidwaba. Leli cebo labezizwe lasebenza kahle kakhulu ngoba lesizwe sikaNkulunkulu sabavumela laba abamhlophe ukuthi bengene phakathi kwabo bebahlakaze. Ngakho kubaguqula umqondo ukuthi bebone konke lokho babekuphiwe nguNkulunkulu wabo ongumvelinqangi ukuthi kubi, isidwaba sibi, ibheshu libi, umqhele mubi, umncedo mubi, namadavathi mabi, nezikhono zibi kanye nazo izihlakala nodidla lwakhona olunukayo, kanye nalo imbatha lakhona limbi. Kwangena enhliziyweni nakhona emqondweni wabo laba bantu abamnyama, kanti ababoni ukuthi icebo lakhe umlumbi lona umthakathi inkonjane, njengoba yayisibagqokise wona amasudu abantu asebashona, ukuze benganywe yilo ithunzi lomlungu owashona kudala kanye nawo wonke amabhadi akhe. Iyona ndlela babesebenza ngayo phela abamhlophe ukuthi babaguqule umqondo, njengoba phela basebebanqobile kuyo imvunulo nakuzo izindlu ababeziphiwe uye uNkulunkulu, ezeziwuphawu lokuthi uNkulunkulu akwazi ukubabona ukuthi naba abantu bami angibanika amandla bayonqoba izithi empini yasesandlwana. Kodwa kuyimanje akasakwazi ukubona uNkulunkulu ukuthi baphi abantu bakhe, ngenxa yako ukuthi sebangena phakathi kwazo izitha, bahlala nazo emadolobheni. Uma uNkulunkulu esethi ufuna ukuqeda ngaso isitha lesi esimhlophe, kuba likhuni ngenxa yokuthi kunabantwana bakhe enza isithembiso emandulo ukuthi ngeke ephinde ebabhubhise. Konke lokho umlumbi wayekwazi, ingakho wabavumela ukuthi besondele bezohlala kuwo amadolobha. Lesi isizwe simnyama sihlale sikhala njalo ukuthi kungani uNkulunkulu waso onguvelinqangi asiyekelele asibukelele ekuhluphekeni kwaso. Akukho angakwenza uNkulunkulu ngenxa yokuthi sihlala kuyo indawo yezitha zethu, sigqoka njengezitha zethu, sidla njengezitha zethu, sakhe njengazo izitha zethu, sakhe njengenkonjane, kanye nabo utshwala benkonjane eyasifundisa kona kanye nogwayi wayo. Sesaze saphathwa nayizifo zayo inkonjane. uNkulunkulu wama-Afrika selokhu athwala nzima kanjalo uma ezama ukulekelela laba bantu base-Afrika. Akakwazi uNkulunkulu ukusilekelela ukuthi sinqobe izitha ngoba siyazithanda lezi zitha njengoba sihlala nazo nakhona emadolobheni, njengoba waqala bona ogogo bethu ababesebenza kuzo lezi zindlu bephipha bona phela abelungu. Ilapho-ke yena umqali wendlela abatshela khona ukuthi bantu abamnyama hlukanani nokuphipha abelungu. Ngaleso sikhathi kwakusasetshenziswa yona i-bucket system. Lokho kwaba yiko phela ukuzithakatha kwabo abantu ngokuphindaphindiwe. Ilapho abaze bathatha naso isithombe sale nkonjana basifaka kuzo izindlu zabo abahlala kuzo. Lezi zizwe zase-Afrika zinenkinga enkulu phela ngoba azikwazi ukuzwa ulimi lwakhe uNkulunkulu. Imbangela yalokho phela yiko ukuthi seziyasithanda izinto zayo inkonjane, njengoba kwenzeka kuwo phela ama-Black American, lapho uNkulunkulu athumela khona ingelosi kuye umuholi wawo ama-Black American okwakuthiwa uBen Amin ngayo iminyaka yoma-1968. Umyalezo owawuphethwe yiyo ingelosi wawutshela wona ama-Afrika lawa ahlala e-Amerika ukuthi awabuyele e-Afrika ngoba uNkulunkulu usesiqedile isiqalekiso nesijeziso sabo ama-Afrika. Kodwa lama-Afrika ayihlala khona e-Amerika ahlukana phakathi ngemibono ngenxa yako ukuthi ayesejwayele izinto zabo abelungu, ama-drugs, utshwala, obhekeni, izingulube zabo abelungu kanye nezindlu zabo abelungu. Kwase kulikhuni ukuthi laba bantu bahlukane nalezi zinto babuyele e-Afrika.
ingxenye yabo yagcina ifinyelele khona e-Afrika, kodwa ngokuhamba kwesikhathi yabuyela emumva ngenxa yokuthi phela babengakwazi ukuthola yona i-cocaine nobholoko. Abanye bagcine bephumelele ukuyongena khona ezweni lakwa-Israyeli kanzima. Inhloso yakhe phela uNkulunkulu kwakuyikho ukuthi besuke bonke abamnyama kuleliya lizwe ebese eyabajuqa laba balungu abasele kuleliya lizwe. Sezenzekile izinhlekelele eziningi kulo izwe lase-Amerika. uNkulunkulu ngabe kudala aqeda, kodwa into eyinkinga yilama Afrika asahlezi khona. Avikele bona phela abamhlophe ukuthi bengabhujiswa, njengoba kwenzeka nakulo lelizwe laseNatal ngawo unyaka 1918 October 4, lapho kwaphuma khona ulwandle luthi lizojuqa bona abamhlophe endaweni yakhona eThekwini, kanye nawo amadube esandlwane ayengeke aze asale. Kwaphuma zonke izinkonzo ezazikhona ngaleso sikhathi, zazo phela izimishini ziyothandazela ukuthi ulwandle lungaphumi lugcwale itheku lonke lubhubhise abantu. Babethi bangafika nje bethandaze kuvele kube kubi kakhulu. Base beqalile abelungu thutha zonke izimpahla zabo bebalekela lona phela ulaka lolwandle, kanye nawo amafemu akhona eThekwini ayesevalile bebalekela lona ulwandle. Amaphoyisa phela ayiphithiza ubala, ingekho into azoyenza ngoba phela ayengeke aludubule ulwandle. Amakholwa azo izimishini ayesebaleke kudala ebona ukuthi umhlaba uyabhubha. Kwakusayilo phela ulaka lakhe uNkulunkulu ethi uzojuqa amadube esandlwana kanye nabo abelungu. Waphela wonke umqondo kubo abelungu, kwacaca ukuthi le ndawo ababeyitholile ngalesiya sikhathi sasemandulo benikezwe yiso isilo uShaka, base beyiqamba ngabo ukuthi Natali, okwakuyigama elelichaza ukuthi ukhisimusi, njengoba nayo yayitholakale ngawo uChristmas. Isiyabhuntsha manje, iyaphela le ndawo ngoba nangu uNkulunkulu kaMose usezobhubhisa. Akekho phela owayengamkhuza lo uNkulunkulu kaMose, njengoba zona phela izimishini zazilandela yena uNkulunkulu kaPhawuli, ongabonakali, ongakhulumi, ozithulele nje okungasho lutho, kodwa kuwukuthi ulindiwe kuphela. Sekwaphela amakhulu ngamakhulu eminyaka elindiwe. Selokhu agcina ukubonana naye phela uPhawuli laphayana eDamaseko, lapho ayeqamba khona amanga ethi umshaye ngombani wezulu, kodwa wangalimala emzimbeni, kodwa wavaleka amehlo. Kwathi sekubonakala ukuthi ulwandle selugumbuqele itheku, konakele. Kwazwakala ngaso isalukazi somlungu simemeza phela umndondoshiya kaSayitsheni owayephethe phela amaphoyisa akhona eNatali. Noma uSayitsheni wayefikelwa yiso isicefe, kodwa wagcina sesilalela lesi salukazi esasimemeza kabuhlungu njengoba kuphithizela lapha eThekwini belawula abantu ukuthi abaphume eThekwini ngoba ulwandle luzobulala bonke abantu. Lesi salukazi somlungu kanti siza nendaba elusizo lapha kuSayitsheni, ilapho esayichaza khona isalukazi somlungu ukuthi, Sayitsheni, usukhohliwe yini ngaleliya langa lo mfundisi wezimanga owayebhabhadisa olwandle? Wethuka uSayitsheni uma ekhuluma kanjena lo salukazi. Wakhumbula uSayitsheni ukuthi phela wayekhona ngalesa sikhathi bebiziwe njengawo amaphoyisa ukuyobopha umfundisi owayeyobhabhadisa abantu olwandle. Ngalesi sikhathi bebikelwe yizo phela izimishini zakhona eNatali ukuthi kunomfundisi mbumbulu ofuna ukuyobulalisa abantu olwandle. Yilapho kwaphuma onke amaphoyisa esiteshini kuyokwenziwa umsebenzi wokubopha lo mfundisi mbumbulu ofikayo kulelizwe laseNatali osuka eHarrismith.
Kwakuyiwo unyaka ka-1910 lapho khona uShembe ehamba naye phela umshumayeli wakhe uPeter Mqhayi, okuyena ayemthumele ukuthi amemezele ukuthi bonke abantu asebekhethe inkosi bazohamba beyobhabhadiswa olwandle. Lokho kwakuyinto eyayingajwayelekile, kwakuqala ngqa. Lezo ndaba zasabalala iTheku lonke njengoba laba bantu babezobhabhadiswa ngalo isonto. Lokho kwenza ukuthi abantu abaningi abasonta ezimishini bengayi emasontweni beyobona lezi manga zokubhabhadiswa olwandle. Ilapho kwaze kwaphuma nabo bonke abelungu beyobukela lezi zimanga. Abezimishini base bebika emaphoyiseni ukuthi phuthumani nizobamba nasi isigilamkhuba esizobulalisa abantu ngolwandle. Yabuya yonke ingqondo kuSayitsheli ukuthi ngalesiya sikhathi phela amaphoyisa ogqayinyanga ayehamba nabo abasebefuna ukumbhozomela uShembe ukuthi huye uSayitsheli lona owabona isimanga lapho khona ulwandle olwaluthi maluqhamuka ngawo amagagasi anamandla, kodwa uShembe wayekwazi ukwalawula lawo magagasi azothe ebese bhabhadisa abantu bakhe. Ilapho kwadikila khona abezimishini bahamba becasulwa ukuthi amaphoyisa asejabulela lento yenziwa uShembe kunokuba ambophe. Lesi salukazi somlungu sasikhona naso sibukela lezi manga sihlezi phezulu ebhilidini elaliseduze kwalo phela ulwandle. Yilapho kwaze kwathatheka khona enye intombi yomlungu eyisifuna ukubhabhadiswa nayo ibe ngumNazaretha. Lapho uShembe agcine eyinqabele khona, lapho ayidwebela phansi indlu yesiZulu esihlabathini solwandle wathi, angizile kini kodwa ngize kulaba abantu abahlala kulezi zindlu ezinje. Edweba lona phela iqhugwane. Lokho kwakusafakaza kona phela ukuthi uNkulunkulu akazi ukuthi wena uhlala esubsidi esitezi phezulu ebhilidini, wazi ukuthi uhlala eqhugwaneni. Njengoba wayesho njalo uShembe ukuthi ngithunyelwe kulaba bantu abahlala kulezi zindlu. uSayitsheli womlungu akabange sabambezela ngejubane phela eyobuza ukuthi lo muntu owumfundisi owayelapha owayekwazi ukulawula ulwandle uhlala kuphi. Kwatholakala ukuthi uhlala khona phela eKuphakameni. Wakhishwa elinye iphoyisa lomlungu ukuba aliphuthume khona eKuphakameni liyobiza uShembe. Lagijima iphoyisa ngaso phela isithuthuthu venene laye laze layofikelela khona eKuphakameni. Lacela ukubona uShembe lihefuzela. Babe sebembikela uShembe ukuthi nangu umlungu ekufuna baba. Wafike walibika lolu daba umlungu ehefuzela esho ukuthi abantu bazophela indlela ulwandle oseliphume ngayo seligcwele idolobha. uShembe ngaleso sikhathi wayezibhekele phansi ebhizi naye kwenza enganake nakunaka, kodwa wazwakala esephendula esethi, kulungile mntanami, sesiyoficana khona. Wabe esehamba umlungu ephikelele khona eThekwini eyofika abike phela ukuthi uShembe usendleleni uyeza. Okwamangaza kakhulu lo mlungu, wathi uma efika ngaso isithuthuthu sakhe eThekwini wafika uShembe eseqedile ukumisa ulwandle. Wabe sexoxelwa ngabantu ukuthi uShembe beliphusha lolu lwandle ekhuluma nalo, abuye alikhombe ngayo indukwana yakhe ayingahlukani naye, kodwa le nduku kwakungelona ubhoko, kwakuyinduku yakhe ayijwayele ukuyiphatha. Uthi wafike waguqa wawumuzela, kwangaziwa ukuthi limuluni lolu alikhulumayo. Wathi esukuma lapho wabe selitshela ulwandle ukuthi thina sinobaba, asikubekanga lapha, buyela lapho esakubeka khona. Lwaqala ulwandle lwahlehla. Waphinde wakhuluma futhi uShembe, lwahlehla ulwandle. Wakhuluma uShembe, lwahlehla ulwandle. Wakhuluma uShembe, lwahlehla ulwandle. Waze wafike wawulubeka laphayana ayekade ebhabhadisa khona abantu lapho lolukade luvele lukhona.
Kwaqhuma ihlombe, abelungu bejabulela uShembe ukuthi uye yedwa okwazile ukukhuluma nolwandle alihlehlise alilawule phezu kwabo bonke osomlingo abase befikile kanye nazo zonke izinhlobo zezinkolo ezafika kule ndawo. Lowo mlando abelungu bawulondoloza, basho ukuthi isimanga esikhulu esingakaze senzeka emhlabeni. Kuze kube manje lowo mlando ugciniwe kuwo nawo ama-museum abelungu. Kodwa amadube esandlwana awathi ukuthelanga kanjena. Ayencamela kona ukuthi angamane abulawe ulwandle kunokuba asizwe uyena uShembe, ngoba phela wona alinde i-Lion of Judah ezofika isindiza emafini izohlwitha ibandla layo leli phela lasezimishini eligqoka amasudu, bese indoda yebheshu isala kanjalo, bese liyahleka idube lapho selindiza khona emoyeni kanye nayo inkosi yayo eyintaliyane. Akekho wabona ukuthi uShembe emva kokuthi eseqede lo msebenzi waphelelaphi. Lokho kuhlehlisa kwakhe ulwandle uShembe kwenzeka ngawo phela u-4 October 1918, kanti ngesikhathi ebhabhadisa olwandle olwalunamagagasi anamandla kakhulu ngalesi sikhathi elilawulwa kwakuyiwo unyaka ka-1910, kodwa usuku nenyanga igumgedlela likaLithuli, njengoba phela yena uShembe wayefike ngawo unyaka ka-1910 ku-10 March. Liyaguqa lapho igumgedlela ngizula amafutha omkhovu uNtuluntulu mina soka phakade. Amen.